vuka udle asihlaleni bantu abakethu enyaweni kaJesu njengamaria ukuze nathi sitewulalela inkosi ikhuluma. Namhlanje ke sitawukhuluma ngekusunguleka kwelibandla laKristu egameni likaJesu. Inzabaye kusunguleka kwelibandla laKristu icala kuZenzo 2 la sithola khona Jesu abesa bashileke bafunzi bakhe waya ezulwini kuyise phela abesawufezile umsebenzi wakhe labe utele emhlabeni abete ayimvana yaNkulunkulu letothola tonotethu wadithwala emtimbeni wakhe wabethelwa yisiphambanweni wafa ngumhlatshelo ophelele wathi tonke tonote bantu emhlabeni wonke wayivula Jesu indlela yokuthi abantu babuyele kuNkulunkulu ngoba tono behlukanisile bandlu noNkulunkulu. Ngokufa kwaJesu kwavuleka indlela yokusitono tithethelelwe sibuyele kuNkulunkulu. Asavukileke Jesu ekufeni watibonakalisa kubafunzi bakhe wabatshela ukuthi babe bofakazi baleto tintfo labekatentile asaphila emhlabeni. Lokhu ke kwangumsebenzi lokufanele bahambe baye emhlabeni wonke balishumayele indzaba ejabulisako elivangeli lithi sesivuliwe indlela yebuyela kuNkulunkulu. Wonke lovumako aphendvuke atishiyeke tono takhe akholwe nguJesu athethelelwe tonke tono takhe asinziswe aphiwe kuphila lokungunaphakathe egameni likaJesu. Lokhu bazalwane laba noma ke labapostoli bebangakulungeli ukuthi bangasukuma bacale bahambe, they were so weak. Kwakusekhona umsebenzi omkhulu kafanele bawende kuze balungiselane. Ngakho ke Jesu wakhuluma lamagama la wathi lalelani la hlalani eJerusalema ngidawunithumelela usipho saNkulunkulu. Hlalani nje la eJerusalema azanimbathiswe emandla lavela etulu ezulwini. Luka 24 verse 29 verse 49. Luke 24 verse 49. Ngempela bamlalela Jesu bahlala endlini leyayikhiwe bathandaza balinzele kufika ke kwamoya longcwele njengesithembiso senkosi yabo leJesu Kristu egameni likaJesu. Noko bebangathi kusibatalinza isikhathi lesingakanani kodwa Jesu abeshito ukuthi nangalela ngabashiya ukuthi nidawubhajatiswa ngomoya longcwele kungakabi malanga lamangaki. Zenzo 1 verse number 5. Ngesikhathi akhuluma lamagama Jesu abatshela lomlayito lo kwakusesele nje only 10 days ukuthi kufike umkhosi lomkhulu wePentecost. Lo mkhosi lona bazalwane wawumkhosi webaJuda lo wawumisiwe emthethweni waMose. Wawumiswe ukuthi kubalwe nje 7 Sundays times 7 lokusho ukuthi 49 days kodwa sekuthi ke ngaleli langa lesi50 bese ke kuba ke ngulomkhosi wePentecost. Zingumkhosi umhlangano wemasondlo noma ke 7 times 7. Exodus 34 verse number 22 noma ke ufunza incwadi yaDeuteronomy 16 verse number 10. Yenye igama lawo sithi i-harvest festival lokusho ukuthi ngumhlangano ngumkhosi wekuvuna egameni likaJesu. Exodus 23 verse number 16. Kwakungilomunye nje walemikhosi lemikhulu lemithathu eyayendeka ngeminyaka lokwakudingala ukuthi emadoda noma ke bonke abantu besilisa baye eJerusalema batibonakalise phambi kwaNkulunkulu loJehova. Exodus 23 verse 15 kuya ku-70. Empeleni leligama lelithi Pentecost is Greek bantu abakethu lisho ukuthi nje 50. So nakuhlanganeke lamalanga lang-50 we say it is Pentecost. Balandeli baJesu bebalinze kakhulu njengokusho kwaJesu Kristu bebangathi kutawukwendekani futhi kutawukwendeka kanjani. Laba bakwathi nje lo sekufanele bahlale eJerusalema balinze sipho kodwa ke bachubeka bathandaza. Labanye ke abantu indlela tonke tatijake khona eJerusalema emkhosini bantu bagcwele, abanye bagcwele ematitaladini, labanye bavela khashane, labanye bavela dudane. Bebede kokugcina umkhosi njengokwemthetho waMoses labe bawuniketiwe abadi ngalaba bantu bebahlete endlini lekhiwe bafunzi baJesu bebangathi lutho ngesicukwana esasihlangene endlini sithandaza. Labanye bebevile kepha ukuthi kukhona Jesu waseNazaretha, labavile ukuthi abe ngumprofeti lonemandla onemiracles lamanengi abechamuka eGalile. Bayathi futhi sibaholi baseJerusalema bemaJuda bamlahla ngecala wabethelwa esiphambanweni
ngelanga lephasika labaningi futhi babekhona leJerusalema nakwendeka phela ngoba kwakulanga lemkhosi mhlawumbe bebavile futhi nangemahememe ukuthi uvukile kodwa-ke indzaba isethenya kulamalanga bafundi bakhe ababonakani esibashonephi manyamalele babhekayo kepha-ke lwafika lusuku lwePentecost. Ngakho-ke bantu bayaphithitela bagcwele etindlini bagcwele emgwacweni bagcwele etetalati labanye bagcwele emathempelini nakuphi bantu labahlangene khona yonke imisebenzi imisiwe kugcinwa umkhosi lomukhulu. Kwathi nje ngaleso sikhathi sa9 ekuseni kwevakala umsindo lomkhulu kwakungathi kuvusha umoya lomkhulu umsindo waqonzana nendlu lethite nje lapha kwakuhlangene khona abafundi baJesu egameni likaJesu. Balandzeli baJesu labe bahlangene khona bathandaza bantu bonke basinabeva lo msindo bagijima bafuna kuyobona lokuthi kahle sekwentekani yini umsindo longaka ubangwa yini bafika bahlangana nesimangaliso lesikhulu babona abantu lokusobala ukuthi laba phela abantu baseGalile laba bakhuluma bashumela ngaNkulunkulu egameni likaJesu ekushumayeleni kwabo labafundi babo kwevakala lokuthi bakhuluma ngetilwimi talamanye emave la le bantu baphuma khona labaningi bamangala bashaya alivalo bangathi nalo ukuthi kepha ngabe kusho ukuthini lokulaba kuvakwa labanye bashaya sengathi badzakiwe bethela abafundi baJesu. Kwathi nje kusenjalo kwasukuma Peter kanye nalabanye abafundi baJesu bashumayela lemangalisako esithola kokuzenzo 2. Peter wabatshela lokuthi uJesu waseNazaretha lo labambethela wavuka ekufeni wanyukela ezulwini wathi lokhu laba kubona ngokufika kwesipho samoya longcwele njengesiprofeto saJoel nangenjengesithembiso sakhe keJesu evakala ukuthi ushumayela ngemandla lamakhulu engasiwo aPeter ngoba Peter bebamathi awiki. Kwathi njengakaqedzi kushumayela Peter abantu babuta kuPeter ukuthi hey madoda abazalwane thine-ke sende njani ukuze nathi sisitakale. Peter wabaphendula wathi phendukani nibhabhatiswe nonke egameni likaJesu Kristu kuze nimukeliswe isipho lesengumoya longcwele. Kwaphenduka abantu abangaba ngu-3,000 bangedwa ebandleni laKristu babhabhatiswa bonke labo bantu abakethu noma babaningi kangaka but nje-ke lithi iBhayibheli bangetelwa kulolu bandla ngoba libandla lebapostoli lasevele lilibandla. Ngakho-ke laba bangetelwa laba ngifuna ukuthi-ke abantu abakethu ladaleka-ke kanjalo-ke libandla laKristu ladalwa ngamoya lovela ezulwini lwafika wangena enhlitiyweni yabafundi baJesu Kristu lebe bamlinzele bahlala khona bagade isithembiso saJesu Kristu. Thatha encwadini yaJohane 14:16 na-17 bafundi baJesu bahlanganiswa moya longcwele wakha ngabo libandla lelingumtimba waKristu. Labo labaphenduka-ke ngayo langa lelo kushumayela Peter isileli iBhayibheli bengetelwa ebandleni egameni ngoba vele ibandla laselivele likhona lakhiwe ngebapostoli egameni likaJesu Kristu bangeniswa ngumoya longcwele egameni likaJesu longumakhi waleli bandla laKristu. 1 Corinthians chapter 12 verse number 13. Kusula-ke ngayo langa lelo lo mkhosi wePentecost awubangasaba ngumkhosi okuveda kwebantu laba besilisa kuNkulunkulu but kwabalilanga lekuvela kwamoya longcwele egameni likaJesu.